Yeah. Let's try these new changes. Oh, and now just cool. Ozo. Level live. Yeah. Level intro. Yeah. Lai sa sa o mo ma sa inform bang na level live ko level live kay mi kay leer le ka intro. E fa mau ya. Poi foi lo ringa fi io penga pago. I just wanna know pe mo le. Oh, okay. So I can just say that it was a case official. No wonder why you don't do it. Oh, okay. Yeah. Kalau perai ya, okay lah. So, kaya dah pada ulai bang. Oh, my God. Fi na ua lua male a faminu te le ua te ai nei lei tu lai fa ili tai bia manto ya o te ronei ya po o New Zealand ioi ai ua tatonu o te le titi le lima ya Samoa ya me se fo io le nei yaso ya po o le nei fo ya fia o le fo ua mo manto le tu langa le ya o lo o lunga la vale manto le lama fa fana le yaso ya manto ya o te ronei se temi fo i ona whaelo lea o nei swinga wafua ona amatali tatou proklame i le nei aso i le tau le wha ia e pe ona masini lava le proklame lava ia amatali tau le lima le teimia New Zealand ia ai ia nei vaenga ia fua ona fetutu nai ia ai pe ia le tala masani ia a wha New Zealand ala ua lima ia Samoa a talo fa mau folo fatu le nei vaenga o le afi i le pa ia lasi o tatou turo po fia foi le vaenga o le kelope o lea e te maua mai ai le proklame le nei vaenga o le fiafi ia me se foi o le unanga ma le tautua whaau a le Bluwave TV i le aso ma le aso ia whatalo fai a di oe mau folo fatu ma lo a fua ai la umau ma lo le folau ma lo foi le fatotoa ma lo le pale nisi foi o tou o le asia si mai a matou New Zealand nei i oe nisi o tou lea si mai ia pe ke malanga mai Samoa, pe te malanga mai Australia, pe te malanga mai Amerika, Hawaii, lea tu moto le Pasifika po lava, po Europa, po Asia. Lea e te whai malanga te whao mai Masia o ainga i Aotearoa nei. Welcome to Aotearoa. Haere mai. Ioi. Ia i nei fo i vaenga o le aso, ai me se fo i pena i to ai taunu mai le tai au, po le auli, po le lava le taimi. Taro fatu asiata. Tautai A'e malo le folau manuia. Malo fo i ante o tou. Ia o te lo fo o maua se mafutanga le lei manai ainga o whanau fo i o e pele. Wafu ai whaatasinga ma toe e awhiwhiu mai. Ia awha pe fo ina tou au towa mai oni whaalave lave whaanoanoanga e alai i ngase. Ia po o le malanga le maliu ti. Ia ai avea lava foi nei ava noa taua e mawhai ona toe wheiloa i mai la tau o lo o soifua pea ia me se foi o le soifuanga o tātou iai. Awalanga i le tau mawhainga foi ma le tau apalai inga o kele foi o ngai visa mo tātou a inga ta whau mai iai. E pefu o kau whakarikari ngari o vai o a opole ai a le tau tope atu lai tūlanga o nei whaalewe lavi. E pe ele maua ai manai ava noa e ono vave malanga mai iai le to tele. Uyo lea. Ia, po o fia lava le tūlanga o lo o iai oe le nei taimi i lo wau mau o i se mato tunu o New Zealand nei. Whaatalo fatu o si atama, o folo fatu. Whaafitai le folau, whaafitai foi ia i le mafita mai ma le filifilino le unanga le neivanga o le fiafi tātou te tele noa.
Ia a fa pe o le ke mafuta mai o le te fai malanga tu Samoa i lo tanto utro amu ia oe I fa fine uma o tala le tusi e le o sa ukala o la le tusi amu ia oe fa fine uma a fai o le te malanga I Samoa o ni ta faonga ua vai se unga so o vala ai le tele ia fa fetai o le ua toe te liu le uto no fuanga mai se fo le tru o lo tanto tofi mafuta ma ainga I le nei foi vai tau o soifonga ai fa pe e malanga o ni fa le lave fai poiponga so fa ngau ia sau fai po fa fotopu ia maliu fo yo uma reunions ia pe ano te fai atu e a nga fa moi nga e to e so fa wai e mai se to e militino ma murumuru au foi ai to tonu ainga e nga te reo so tato dro haftai le mafuta mai livanga o le fiafi o ele te mafuta mai I Samoa a fa pe o le mokele sala fai fa kamilo ku ngai sale lolonga nga e o sole na I Maota fa solo tuai pasi mai ka fua kai fa solo tuai na e lua tuna I lunga o le fatu ma lua tuai fa ala io vai to muri paloli ma lua tu pasi le no au leile o sa tu pai te ma fa solo I sisfo mai ko kamilo mai ai to tau mai fa sale le anga fa talo fantu yante o to po fe le te mafuta mai ai fi anga te tasi ma lo lava le tawata ma lo nga lue ia pu ele va muri ka ko wo polu ia fa alu tatu fa talo fa tatu amantatu ia ka ko so yanga I falakai tatu tamilo ia fe u malava fi anga fa solo tuai al waku nga ile fanga fa le se la ia watu le tua nga I sa fata fa solo tuai sa fata le fanga ma fa solo tuai ia fale si fale lili ma watu e lava to fata milo ai ia wa tu am ko ka milo mai ai sau nai ia no ma fa solo mai to tau mai pia o fea lava le te mafuta mai ai le ni vanga o leso fatalo fatu ma lo le tau tua ainga ma lo le tau tua nu ma lo le tau tua e kalesia ioi mai se o do o lo to wafu sina ma fulilingi ia au wale tau tua ino nu mafio anga malal fanga atalo fale u fainga luenga ila to o lo nga lulu nga luenga malo nga luenga tu maoti nga luenga private ia o nga luenga laiki o nga luenga kikeli o lungo le lau ele o te tonu o ofisa o lungo le awala lungo le fongantai lungo le vangi mongimo o fea lava nga luenga e te mafuta mai ai po o le ale faiva o fa manui ai o ele tua Tautai A'e le vanga o le afiafi ia pele I mai afo ia wa ya au le tua le fasino manga o le nei aso ai mai se foi o le o langa tautua ia fa solo ka ko fa kalofa au se talia I so se stete lava au se talia a mata mai lava I le tumu ngai Queensland fa solo tua ia lo tu lava I lalo le piko I lalo lava I tau si ngo au se talia tele fa talofa mo folo fantu mo to America ia malea tu Europa Pasifika Asia Afrika so o se tafor gelope malo le sa ili malo le tautua o te fia fa talofa fo I au fai ngā luenga le tua ua tala fa upenga le tautai tala fa auto ioi me se fo mana ye yo le upu tala fa auto o ko le upenga e kala fa peu le lungo le utu ia o le maene la pito I lalo la tala fa auto au fai ngā luenga le tua I so se tafa le nei lalo langi po lea lava le taritonunga fa kerisiano o lo e puno wa iai e tautua le tua malana upu e maise o lona fina ngalo fa malo Tautai A'e fa afta ia tu asiata le nei fiafi ia fa sa ulo ka ko fa kalofa ia ia te uma le lungo le proklame le nei vanga le fiafi talo fa se usa Dimitris e se le le ringi kamiki io su le tanto Blue TV ngalo lue mai Samoa me se fo ir sunga ya Oscar io se o fa nga ule e se le malo losi ia me se le to fa ya va ai na fo sa pe fo il fionga de la au no fusia misa pira na e to tu I Samoa fa te ya tu le tanto ofisa I Samoa to pe na ya me se fo ila o le sunga ile to ina elda Edmund Malang le mafuta ba de vanga o le fiafi fa talo fa mo folo fantu ianti auto uma auto le monanu le mafuta ba ile vanga o le fiafi ba se fo ila o le to fine ia mati
le pule talofa from si ufanga fale late ya malo la vale sai malo le taupea le mafuta mai Washington le vanga o le afiafi se ufana ule io e asuni ula me se foi la o si ne vale mafuta mai Australia lo lava lo fatele atu ya o lo male lo fanau lino solusi ya me se foi o le sunga tabai ta alisi se walunga le mafuta mai le vanga le fiafi o folofa ma fatalo fantu ia I le mafutanga le ua yelu faafetai le mafuta mai le vanga o le afiafi pe se foi o fetai ya I mali poasa ia ma le mafutanga se eba manase le mafuta mai foi lungo le tatou proclame le vanga o le afiafi pe se foi la olin sinalei lanu le mafuta mai I le tatou proclame le vanga o le afiafi pe forsunga sinapi sene sua vai lau matia faafetai le mafuta mai ia I le afiafi lungo le proclame falepau Iosefa o papo malole ono sai malole faatoatoa ia mai se foi sunga ia voki staka fale tau le mafuta mai soifua maua ma le langi mama ia mafuta atu I saina I fale anta o ia le anga ala falafa tuna o le alo le tuitonga ma lo le mafutaga le vanga le fiafi mai se auto uma le mafuta mai Samoa lani fritten and I have tied mafuta mai ia te oile tausala mai se foi la o le talinga ia au va taua I pasina io a pulu fisolai si liva le mafuta mai I santo paite le nu au le lavalea e tai pei uma o le au le o e tena io au follow from fa channel fa le vanga fiafi Anastasia McFall ma le tau mafutanga Natalie Pele Pesamino Susitina Sulesa io le mafuta mai le vanga le fiafi pe au maua ngata I leo le uso ya keni molipola fa so sa lungo le Facebook le tele waso maulalo June maulalo mani tau mafutanga o folo fatu asia tamo o to uma talo fatu uso ya tanga loa a keli ma le falitua te lo le o to taliu mai le lua ta faunga me Samoa ko kele angisi o ngai wo a me se fo na yo ainga ia o tanto wo lungo programa la ngale ko wo io se vanga ke le fia wo ya ke ia na ese ale o ia ma fia interview io a o yo ke fia wo ya o to la le wa lungo programa mo mai so e me ngai lungo mtato we vai lungo programa ia o to wo a talo fatu la mo follow fan tu ko kele langi su ke vai kunga la e wa Samoa pe lo sunga ya tanga loa a kedi o ka wa le longa se io se manta anga o fale inga taunga ta io o te longa o le si taimi ele o fa nga ina fale inga aina o le pu ya wata ma to fa nga solo Verolini zeu mar mafutanga le mafuta mai na Newcastle I au Setalia o folo fa fatalo fantu ilanga le o Roosevelt Polwai le mafuta mai na from Spanaway Washington e kele hari ngai piko u ia e mana na ia mayola tongoa ina I Washington fatalo fantu I sia uso ya Andrew asia ta fenika le mafuta mai le laumua kero lo sia uso le po suafa no vai to fai matai sia manto wa no foi santo pai pitonu o le la ke o te lo ai pe o matai sia uso le pele ia o le ela faina e manino la foi se taimi sio tala fa pe foi teito TJ Lamb ma lo so fo maua le amana ia to lua o talofa e le vanga fo o le afiafi ia le uso ia fio asen ia fa pe fo ila ia Rocky io e fale ali ma to mafutanga me lia fa mona ma to telo to lungo le tanto proclame so fo mo le lange ma e ma le yaso amal le yaso ile fisili le dita o ko ki kilo gris vanga le tupo fia le antaua fa talo fantu asiata mai Brisbane ia ma lo le so fo mo ma le lange ma io ia fa la ngingo le fionga ile fa muina tupo fia tai ia DJ Fred le mafuta mai ile le vanga o le fiafi DJ Fred Tauvao ia le mafuta mai fo ile le vanga o le fiafi ia fa pe la sunga Rebecca e te wanti ia
Wasile whaanganga ka lepo le mafuta before ile dei vainga o le fia firunga program auto uma to tele lava auto o mapaanga mai ia onisi wa pasi ya kuirunga ko suafa ia au jelo eto fo i mai lava mo to e va ai do sunga a to fai au tai Larry ia ma le to mafutanga Teresa ia pe fo auto le mafuta mai tanto program fa jalo fantu i le fionga ya le sa Zoalo Andrew male faritua ya rupi por tausi fo ya le mafuta mai na le tatu Tasi Market i le tatu ofisa au tu le Tasi Market ya or vainga tonu le o la vaia tanto pule leo le tanto la le nai Stockland ngata ile stemi ona tala leo le tatu Tasi printing ya la fo yo le tape pena ma lo la fo il fatto doa io ma lo le on sai ia fa tai fo maftanga ni yaso pe telo tawai mar maftanga fa talo fantu asia ta mi se fo ila mensle manu talo pau mar to maftanga fa tai tele le mafuta mai le vanga o le afiafi ka ko akua se I mori la fa tai I le tanto wa Tasi Market major sponsors ai wo mar tu ai lo o nei o le aso soifua o le songa fa fenga ia po le fionga I le fascina le fionga I le jole foa le atuao Larry to pa ila vea o le songa fa fionga ngo yo le purisili o le tanto Tasi Group po le Tasi Enterprises le au fia le Tasi Market ia Tasi Pacifica Cafe Tasi Papa and salon ele ngata ilea o le songa fo le fa fionga ngo o ia o le pule o le tātou ainga energy po pamu fo ia le seed. So se pamu a le seed le self au kilangi East Auckland ia ma nei le self. E te se sua tuai te tonu ke kilo kui kore counter fo le ku mai ele au tabai tai la le mama ta customer service la tusi mai le ainga energy itu. O pamu ia le seed e o mia le songa le fa fenga tupai. Po tole fo le tuao tupa ile relevia o le sona longa soifua pe ya le lusu kasi ola ukama ale foto to e te liu mai ma fai malanga mai Samoa le na malana tuai mo le lua vai so o le tau au mai ngau tatu containers e lua tatu containers fo ile le o fu fa ile leanga fa to anga o ia fai nga faiva ma vai nga uma me tau lima ia mai Samoa le fo ina ma wantu le Tato update. Ia sa feilo ai foi manisio nai organizations peila o le Samoa victim support ma le tele lava fo nisi o tanto organization charity tono Samoa. Fa mani atu le tua I lo was soifua sunga fa fenga. Ia po presilo le tanto Tasi Market. Ia wa le mo wokse me halo faringia so o faisi pis. Ia ai le se me halo faisili ilo le tuli ma o tangi atu I le tua. Ia toi fa popo nisi tausanga se tele lima se furu lua tausanga o songa le fa fenga na musu ai fa mai o ne ta uon tausanga ia le o ta o tupea ia wa fa suru fo inga makuas ko inga le tala vo wa songa le fa fenga ia mana tu fo yo lo tele fa mrianga wa out of antu ma fa watu dengan tore au fenga wenga ia o e fo yo lo anga le ia fa mrianga le tua ia I le antoanga o le aso soifua ile so Pacific 40 but jalo fa janga de le mo Samoa service stations vai tele color shops fa tele le tu lango sua I tanto proclame fa au le aso Margaret Ndonga taito fa tail ma mai livanga o le afiafi Yona ma tau ma janga ia nga tailea o le sunga ia la unuvini dongi taulia fa tai Natalie Pele fa pe foi la ia le tamaita ia Hana Schmidt le mafuta mai fo o follow fa fa talo fa tu ngor programe tatu malolonga a foi mai fio lolo ale lisio nga ia u update ai me so tala oto o tatu unga fa masinonga Kasi ka ko ri pesa or kala leng fai mai ngia o le la ko fo inga ko inga vo I fai la ko fai nga paloka like ia pe a fo mai tanto fa salong fa pesi sine Talo fa la fa Samoa o le o tau mai fa o lo ale Tasi Market ni usila nei tanto o lo me tau lima SS mai Samoa e pe yo fue ma to launga tuinga matano Bluwave ula fala ula ni fo titi fo mo fa pe mani fo oti
Maleano no Ionisio Meto Lima SS te Filipino. Ma fo ia tanto tau mafa SS mai Samoa e pei oia. Ula mafe. Fa pea talo ulu mafa. Ise tau tau o fitel. Pala une ngole numero lo o ilunga monisio fa matalanga. Le Tasi Market, le tali o longa. The Color Shop in Maota can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Maota. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Talofa, welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa, Talofa, Talofa. Talofa. Talofa, 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 Talofa. Ua iai foi au nanga i lunga Pacific 40 ma le maua e. Mo nai tatou ainga, o lo alala i atu no mau. To be a fiel, on a bimbo or Samoa. Have a time left your mind. We will see you again. God bless. Toi fa jalo fa tu toi tali war proclame malo no ma sani fa jalo fa ya Jane Self la urule ma futa mai Black Down sini au Italia. Ile dei vanga le fefer ka lea ole jala nga ya la au na fosia Terence Hangen. Iyo le mafuta mai i Christchurch iyo fa mai siata ya manuel proclame mai talofa ole la vai job le mea. Yeah, Lena, for my next time you are in the island, asiasi lunch ile Piss Cafe in town. Connection Cafe alisunga ya pasta utulei monan. Ku ai ngā meli lange se ro fia ya. Fafte tele ya la au na fausia. Fafte tele lava. Ya la walwatu matau le leima fa au ya ilo swafa mo fai ya ile sunga fa fia nga pasta utulei monanu. O oe o le alo o le mali e toa ua whaadon wina au e la au na fausia Hangen o te sau e madua i o fuli lava pule hao po veme umor fale ingo ke mga oia. Alo lava le sa ile nei vanga o le afiafi a talo fatu fo inisi fatu ma ua tanto proclame le vanga o le afiafi sorry wo ye pa u yentia. Ia au te loa le tele level na e tātou proclame o le neiva yasu. O le iaisi swinga i le tau le wha instead o le lima. Te lo pena o le yasu o lava le nei. Ia se i tau whaata ia tuna i swinga la iti ia. Ia ona inisi fo i o fuafuanga mana tua. O lelo loma fo i ia lea onga me se fo i o fuafuanga. Wa fua ia le tātou lupe fo i vau ese. A fa pela fo yo le nae tele ile stala ya matulanga uma fa so tai mai ya le tanto page lupe fo vo esole onga ngana manga no ya le ua tu le vai so fo e amantalia umai ya vaenga mole kuata lua ma wala va noa ya a fa yo o nai te nau le tu ainga tu langa fo le o le ngarwenga fa tautua ya le leila u fo sua le leila u fo tonai o le taufafo ia le leile tulaga ma e alo e valaau mai e tali le sua e ke le alo io e le fiulu fai au ka gilo po feo e iai fola ni faaloaloga e au vatu le maonitologa aluega ia a faapea foʻi mo tatou ia tunu i fafo walanga io o vaenga lava e palai le soifuga nei ia fola ia ni taumafa na o atu manisi e asi atuaini malaga le toufale walanga o mea kaufaiga kagoe fai ali ili mo fainga e ngau ke alo fola ko anga ia fresa pe afa pe e tali mole ma io pe o le upu folo mole ia le tele o fa longa
e watu maainga po o tau ainga i o tau Maota malawa. E kahua. On fa Samoa na. Le ala ia ile por kalame ale tātou wa o ngalupe foi vau esi. Ia, mo i la tau e fia. E fa au le vaenga. Wa o nisi o tātou no mai Samoa nga o le usu e fai ngaruenga. E mo i Samoa i le aonga e manatua. Ia, e se ha mea sa ha o le kaimio e aonga fa mai le apostolo Paulo. A o tamaititi sa fai mea fa tamaiti. O mea fo i sa ha o le aonga i navai taimi. Ia o mea ha fo i e fetau i matamaiti. A o le taimi le nei. Ia, waka kaunga o mea fetau i matangata mātutua a wa o le tātou fatu a inga tausilea. O le pola puipuina o ainga e kalesia mafioanga. No inga. O wala lea vanoa tātou vasenga le nā, vasenga a mata. Ia, mo ila tau fo ile o lai tau a wa o le leile fa Samoa. So, au ngā fo i mo ila tau iana soifua ma o la e tonu o New Zealand. Ia po nisi nao mai mai Samoa. Fa palangi ar whainga o le soifuanga. Ai o lesi vaenga o le tātou vasenga wha au manga ma wha au waluma ma tūlanga wha pena. Le ala no utale tala noa tuai le leilau paruava, le leilau taitonga, le leilau sulatonga. Ia, wha whea na whailea vaenga o vaenga uma wha pena. O lo o mawhai o na a o ina i tono le tātou laumua, po le tātou proklami Samoa. Ia, o fo ilea i wha matai, wai ese makai, o le makai fou, o le makai wa leva, o le matai matua. Iyo, e foi marko inga makai foi lele matua i tausanga e fatoa matai. Ia, matai ali, matai tu la fale, matai, iyo, mo to, ali sili, ia, mbese foi o tu la ngai vai matai ma. Ia, to fual tangata malana duty. E kofu foi kaka mauna faiva a ole, au ngā anto o vaenga uma. Ia, ina ia maua le pola puipuinga o te tonu o ainga. O le meleanga. Le uma e anga o rouki ngā inga kukongi pasese o pai mala fai, kukongi pasese o i sau fai wha moe. A o leanga o lo ngofo lava. Ma kilo aku si auto o rua po a fea ea, a wha tai ai. Ona e tango e fai se wha whikai. Ia, me o maliu, fai poiponga, ia me se fu o aso soifua man so whanau. Leanga pe titi pe tele. Si vaenga le kiki a leon ka koro le update, va tuela utala lea. O lea kau ke ia kungu. O lea tau te atu nuu e ta ua malai filongia. Tu lou le Maota e tau sie. A inga e lua malu faturu. O malai filongia o le wingo le nantala. E ese oe, ese au, ese lesi malesi. Lea tātou te militino fatasi. O si a opo ma si a sau. O le ese nga lea o lau fa Samoa i Samoa ma lau fa Samoa i atunu i fafu. O lau fa Samoa i fai Samoa. A whaianga o au o ke sau mai saku pa ikea. O tangata umai o ke vai le kae ao haru mare pō kae ao o uria fiafi kae ao o uria fiafi pe whapeanga o saku pa ikea. E na o matai sa tu pa itea lava. Ioi. E nga o makai saku pa ikea lava lono winga. O lau tautala ma lau vaonga ngana. E whaapu mo o lava. Leanga ngare pauale o le vai. Pauale o le loto i whale lea ke ka miro milo ai. Ai a o mai ingi. Peto o lua, peto o toru, peto o whale tau te whaasoa. O sia opo ma sia sau. E ese umaka ngaka nge ko koru pe ko wha. E sa ola utala. O a ora sak pa ikea. O la uole mak whaafsanga i or fasko uka. O la nga wonga o mai manga i or fasko kai. O re ko o rua long ko fingele ngala ko mai or salolonga. Ai tau mo mai. O le mafu anga la le na. A e whaasoa fo i la i le ka mai li o lea. E te le atu la lau tā penanga i te whaasoa ai. I ta mali anga, ma whaasino manga o nei tangata. Nai lo lau whaasoa i tutonu lava o lonu. Kasi la ngā vaenga e ka haua ke le walanga o le si tangata fo i le sau e fia kama a. O le fia kama a i e whakurongi me o a onga Samoa e whamai. O e koe kau ka hao e hako wha Samoa o kong palang. Ala fu e sau mai Samoa pera fu inga saunga ia. Na olo na nu umea lai loa. Na olo na lava nu. Iyo, alanga o tato. Ole whaapu mo o ia. Ole whaapu mo o tato ma fau ka kou ke le tatala. A ole tāua la ole tato ai filo i nei atunu. A whaila o ke kalangoa kur ko whako arima leo ke whaasanga iai. E umano utala noa whaafasto. Ia, nanga e whenka o ero kam kausia.
wa fa fiku ia vai ia fa pe o le ye mar fa sko kai ia anga fenka oil pa io la inga ko langi war ko songa io mar fa fa sko wa vai ia o so o mai mar salo longa ia anga fenka ka ma kausi fa le fia mar fa la fa ia wa ki am ro mo vai ki ko si so ia fa popo lo mar sak pai kia ia la nga fenka sia kam sa mo le le nei ta mai taimi ai fitu pe valu pe lima pe ongo nu ese ia wa e tala noa ia fa lau tele yo lau fa to fa la inga ese sengalanga kai pe yor ka aro la foi nga sila kai pe yor ka aro lo pereki a felika mai sia ku e vere ma fu anga lenga ese ya le ol pereki mai au uma wai e ki nga ngau fa inga sia ma ko ol pereki ai ese ya le la walunga why it's a multicultural ia ai au mai ka ko fa pu mo fe le nga ka ko mai samo iyo e te sawala o la wa tala no e nga ta fo il to e nga tala no fa lo to i fa le ole ya le nga la na ta wa le o to e fang wa tu mo ele na o fo lo to mo fa le por kalame to lo pu lo na ni sio uso anta mali i mani sio utama ya na sa ina nei fa mo o ilan to wi o pioneers o le nga nu ya la ka ko ki so muri vai lava awan ne ngape mane i tau fia lo wo langa tau mafai ono le tangata le nai fa ala vela ve ma tu o ila lo langa fa pe mai ya fa ya o ngai fa ya o ngai sa mo ale wa sa we e ko ya o ngai o le tala no le na o le tangata mua fa ale nai le lo fa se me lo na lava ai ya fa mal si au mo le utu na tu lunga va ya so for verso muli le antele stalai ya le wa na o le se lauta la le stala ai te a onga fua mo le kwata antoa te fili mai fo e kasi ala le skala ai ki fili mai vasenga umangi ko ai manga fo ya ve umai ar ko runga kasi anga le skala ele ke le skala ile si e ko le skala ile si ave le mana ya alulunga le tanto page le lupe foi va esi na messenger mai la ile ya mai se fo yo le numero ma le email on so ta ia juleo ilanto ya awa fo ile vaenga o lo ava no lungo le sum mo o ele fa fo antoni usila ya ma wale ava no e te lo ai fai se kala pe fa feona papai sau fo la sanga sau tau talanga awa o sia ka ko wa mi o ele fa sa pasuinga iyo ele pe yo le pe ar ka malo fo ile le nga fa se mantu ta malo le la te wole na fa polonga le e se sai kulo e u ilunga ia vai e u ilalo le u o fa sa mo wa umo na tu umatamanga matosi laupua mamamanu fatiti o winga nga upi ele fa sa pasui nga fa sa mo uma nga wa amaka mai la lui vai e fa u lungo le te e ya me ki amaka mai ai lunga fa to e o mai la ya le la ya u yo le ya fa tai fo inisio ilan to tamali o la to fifili ya au mai au vatu ele ai se vave ma se poko eoi na te pulu mafuaina Samoa ai ole alofa moni ia ole angi ngai mea fa so aku au mai ia matulanga fa bena e ta penai au wale tau si no ainga ia o si mai ngal na mo tanto wa o ngai la tato me atalo fa tu le to fa ma tu fa va ya to lo wena so lo peti kiki amisia o si va henga ta wale ia a me se fo nai tu funga ya o lo fe ngai male la e male lang tau male langi malo fi sunga fo ya su Lawrence ya me se fo o le senga ula me se nisi lava tolo wena se uso fo ya tolo wena maleko iyo ya me se fo o moavae tolo wena moavae li ai faiva ya le to tele ya iyo su a kele fo ile usua iyo na ya wo fo I tufu ma loya te auto ya me se fo o nisi wale ma wo to swafa ole tato me ia tu tato update e ini so na update me la so na fi ya sa le I mafai ona fa ilo ina tele ona le tulanga fa ta tala no mana yo fo yo le fa au pe nei New Zealand ya le fo longa ale fionga le minister business mala manuia le ftalinga le tinu po ole fionga fo wina Wayne Fong po Wayne so yalo ya tu sai fo el program le so na fi ai oni so tato tala toto o le tulanga le ua whaelo mai fo inisio tātou tala mai Samoa. O le ua talia e le
whamisinonga fo ile o apili. Ia le talo sanga le fo ina vea ma prestaino le whamisinonga. I tau sanga o tō nai. Le talinga ia le tufunga whipulea i atila ropati. Para tua fo le sa ave mua di tūlanga fo ile le o le whamalo loi no ia matau fialo na tutongi. Ia, le alasa peita isa le i mawhai o na tadia i le te milena o na toe apili la ia. O le motions fo ile le mawhai o na toe apili na ia mawhai o na maua lavalo na tutongi. Pe se fo o tūlanga. Ia, le ala ua au maile whaailoa le official whamsinonga. O lala ua consider, la ua talia e le whamsinonga o toe apili. Ia ai leo sei unga le nā lono winga o laua talia e te tau ona whina wina le case lea. Ia, ora ke kele ia ma le lewa o ngei cases. Tasi neo le meo le whamsingonga o lo iai le nei time. Tasi la le nei cases wa harua kau ngalo Whaku harua kau ngalo kia kako ai le toi o mai le lawina. Uso le uo mai hais cases fo edna muli mai ana nafi. Walanga e fuafa mafafau, kasi lea case kuwai. Kasi lea case umitele. Ia le ala ua mua mai hais cases fo i e toi maua o lan tau tali. Ia whaftai le whato a tau consider. Peila ona whailoa mai ai i nisi fo i o tātou tala mai i Samoa. O le isi au tātou iaila vai tala o to mai le whamsinonga. Ua le talia ina le whamsinonga o apili. Ia le toi apili ina e le wharetua fo o le saavea ma whamasino sili le tausanga o tea. Le whionga ia patu. Wharefatu sa polu. Le sa toi apili ai e siona wharetua. Le unga le sa taunu uailo i longa whamsinonga mawalunga fo e ni masina po last year, I think. Le fo i kasi ngai case umi fo. Le fa bemba iai le iai ni le iai se willi tusia a siona li po lona to lu fo e fa bemba iai o le willi ma me iai o le a ave anga i lona to finema ia o lana fina ule na fa mai le ngi me fa penga ele ai fo ile le was a verb personnel le la wa o kama se la yo va ya ko le sa fa o le ke ve ko le sa fa mai le case le paulo le case book va ya ko o le rule mai ia lenga chair mai Justice Reith Harrison ma Justice William Young pe ya le foka fa nga i ka ko kama papa e vo ia lenga kongi ku peva wow o le te fai tau tua o fionga i whamsino ia whapewhila ia Amperosa, Roma. Ai pe yo lenga chia mai kama leo Reese Harrison. Whapewhila Justice William Young. Le la o saule unga kamanga. E se ala ai fuala what mawhau. Se o tu te isi i e whelta mai whasoare. O le i unga o le na whai e le sunga i whamsino sili. Sa sia tiusi mativa peresi. Wa o ia leanga whaia le ruling lea i le whamsinonga mawalunga. Lea no na whaia i le whai unga lea. E le ai e le talia lava le tangi lea na au matu e le whaletua o le whamsino siri sa iei mua le uwha ilangit wholonga le whionga patu. Koe apili lo le whingi tu lau e le whaletua. Toi apili lo le tina o ilinga noa Daphne Sampolu. Koe apili lo. Ale langa vakule apili. Sui loa whamasingo e sa whai mandua le whamasinonga apili. That's the last e o yaingi mea. E o le Supreme Court. Ai a apili loa kusa o kamalanga o le whainonga mea umai ngā soi fuanga kere ko apilia. O lea langa halu lor koe apili. Pa loa kamasese o paralangi. Justice Reese Harrison ma Justice William Young. Ia malefisoso ni ngā Amperosa Roma. Sau le whai unga. E aloa ia pea le whai unga le sa whai le whamsino siri i le Supreme Court. O le ale, o le whisiri, o le ale antale nai tau avatua asia tai lau whaasoa. O le winga o le antale tau avatu. Aloa ia e le apili. Le unga le ngā au mai. E le whamsingonga mawalunga. Aloa ia e kama papai. A o le mea le kele ringo ngumir kai miringei. O le umanga sau o le whamsingonga mawalunga. Kako whaonga iere upu negative man positive.
e umanga sau le whamsingonga mawalunga e negative, ai koe apilia enga, ua sau, ua positive. O e kau mo melewi. O e kau mo melewi ngā ola te tala. Pei nā fua mai ali se furu pasenge ko inga cases le, ko inga skairi le. A le fa to ata to e va a ya le se unga whapea. Le ua sau lava. E wha maungia lava. Ma tā mau le su enga toe ilo. O le apilio le toe ilo. La ua kilo aku kama papa e ia mare sia kako whamsingo fo i whamsinonga maulunga ia whipule ai ambrosa Roma. La u sisi la. Le ai o langa kava uma mea uma. Lono winga. A e fua whare maa fau. Pi ele o koe ka uma mai ngai ngi whai unga e whai. Mai le whai. Wala ngon whai. O le Supreme Court lava. Lea iai ia le koe apiri. Aya e sila le telo whai unga. Wala whai unga nenga oko mai. O whai unga sa whai ele wha masino silia Samoa. Simativa. Si atiu Simativa Peresi. O ia ngā lenga whaia le Supreme Court. Koe apili loa e le whalitua o le whaamasino sili se i tausanga ua tea. Whalifatu sa poru po le whiunga pātu. A vakuro isi whaamasingo. Ilo e kamaia. Kilo mai ngā. Laenga makua se kuweri pāle ngia le whainga mai ngā le ruling lesa iei muamua. Leanga o la wi a fo ilanga whaia. O la wi a fo. Therefore, ka mauro e kako. Malia ia o el kinga. E uia whape o le whakua whai poipo. E alanga o le ua mako whaamangi o whaamawinga lava. Lea ye reise whaamangi anga o le mele leke kau maia. O lai sa whai. Le wilia le fionga le whaamsino sili u whai langi wholonga. La sa whai. A lai maka ke kele. Le ngolong kua whi. Ai tau mo mai le anta le... A o le lave le kele igisi o kako whaamsingonga whuingai. O la wia fo i e sau whai ai o whaamasino lava o whaamasinonga mawalunga. Ai uma enga. E koe kongi a kui le apiri. Ngare kasi si whaamasingo e sui mai e le apiri. A o le penoa le a le sa whaia fo i. Ai kongi a kui le koe apiri. Ai ka hela mai e koe apiri. E tu ai fo ia. Nau na vatu. Man tu leo ngā leo o kako prokalame. E la ngai pika ki whekala pika ki wanda. E sa ora kara whawhinge mako sa vai. Pika ki ka wanda ia mea. Ia wale leia di iu po o mala wanda. An tatou whaanga soro. Sa ora kamano mai kako whaanga soro la ngai ki ngan mea kako whaanga soro. O le isi tatou update. O lea na la walunga mai e nisi na omi mai lea sona na fi. I le proklame le fiafi. No vai atu fo inisio i lantou fai mais lantou post foi. O tangata i fai lantou status ia fo ngali. O tangata io e rengi fake pages. Ai no vai atu o lantou tala no ina le mata upulea i sui mamalu fo i e tolu. Le fionga ringo mtua ia ale ia telenga tu o me se fo telenga mo. Ma fa pe mai nisi rungo kako proklame. Fa mai. O la to e fo ina i sui mamalu ia po ori fai pule nei. E to e fai la to fai ngā balota ia u fai me video isi. O le sa ukau konge ki aku i Samoa. O no la e malanga le fio ngai le whaarulunga o le whamsinonga CEO so ngai pali John Taimalangi. Ai ele i maua sea vanoa e fio mai e runga prokalame se ina ona whamanino ra vai sua lea. A o le sa maua mai le e whiau tustusia. E whako kai hao ngai whako mawai. Ele o iai se official fo ilele. There is no official result. Pele ilaua se ungor ngā cases. O le ala tati whapea. Kai masa sau fo iwai moso oi. O tau wale, tau te mafuta mai runga le tātou porkalame. A whape fo ina o le ke mafuka mai ai. A o ngai ke maua mai se wai moso oi i oi. Malosi. Ia. O tai hao la. Langa o lena o ufesiringi atu. O lena maua mai le whea autostusia. O lai whai fo ile whanotanga le malanga le sunga le pali. E alana whapea mai asiata. Ia le ai. E le o iai se confirmations. Official confirmations. E whapea mai ai. E sa o leo le ato e fo i e whai ni whai ngā palo talaiti. E au te iloa wana o talao le vai male usunga. No winga ia. Ai ore mali fo ia ngi po. Ia langa ile fa pe fo yo. Ore kere ore wa mo so o ile sa. Ai so de ile o ko wa mo so o ile. Wa wa o la le mele o sa.
Ia, o wai hola. Lo inga le tate fai atua, ai a fa pea o lea. O ai le ai li ki mai ai kua ia mea. Ora fesiri nga le ka ke a fa pea nei no tava e tunga, o fa pea mai tangata. O le atu e foi na isui mamaruia, which is whatever le unga le fai ia. E le se paule mea ia maua se tali o le mai. Kasi le mai le ai ta o toi lumal fa msino. Ai fa taila mo le silfia lo tele la le tanto wa fia le ni vanga o le fiafi. Ia. O le tali sa o la ia. Ia tato wo mo nei ato no taiao. E ma oti ai loa lea pe fa maungia le wai moso oi. Wa vea ma wai aola. Ia pe le ai. Ai mo le nei taimi a o lantu le tanto burukalame. O le ana fa maunia mai le fa ululunga o le ofisa fa msinonga. Po le tanga luenga fa msinonga. Le ai. O kai au ngai fa pa fala duai. Ia, Yo fo se de le fefe o isi kangaka ie. Ia, o le sitan, o le talala na tūlanga o le. O le isi vaenga o le mata upu i le sunga ia King Whaipopo. Now, tasi lea mata upu ua, tasi lea mata upu ua lau walunga. Sa o mata le video le fata o mata le mana to for sunga King Whaipopo se tasi lea o sa o fatala noina last year. E tu sai fo yo fa a wonga mata manga fo yo fa msinonga mana mata upu lava le nei vaenga ile wata o toi fo ta upu le mana tua. E le o koe sai kia ia King Whaipopo le mata upu fo ile o le defamations o le faaleanga ina o le tamali anga. O le sa vem pa mi mo o le vaenga le sai tia nei o le tulanga fo le conspiracy o le tau pule ngai fa o le oti po le maliu i le lava sa vem pa le mi mo o le la sa o le la sa o maka ilanga ina ua mai o na toe manu mai ia le vaenga fo ile o toe sa vali ese ai le lo ia lea sa tofia ele malo e fai malo ia le sunga King Whaipopo. Ia o ka se e o so mai lo me fa pene eu te lo ma fo fa fo tato e va fe ana fa pe ma tu si le lima ma tato fa pe ia se pe o fia poko e fo e fa pena wa te la tanga tano to ai tu sing ai ele le fo ilo tilo le side or story le sitangata wala nga so se tala e lua la na tu na o tomo fai fo ilo te tau toi a so ta ia tu o tato o ke como fai e su e tato valuable and fact informations. E ka kaunga maua le lesi tantou. Na ofiso ta ia tula ia le tūlanga le ofiso whamsinonga i Samoa. Ai na paule vaenga sa mwhai o na whaailoa mai. E le Italia ina le sunga King Whaipopo le whautuanga le loia. Ia oke loa le ngka umea King Whaipopo whautuanga. Saingi mea ia ma tūlanga whapena. A o le isi la vaenga, e pei e lilifa mai o la e whaailoa mai, whapia. E manao ia le sunga ia King Whaipopo. E au mai sana lo ia mai fafo. Ai kukongi le malo. Hence why, leanga leina tau mawhai e whai le vaenga fo i leo le GoFundMe. Ona o lalo o aia inga a le malo ma le official whamsinonga. E le mawhai o ngā whaia ni tu ai ngā legal aid whapena. E to tongi ele malo. Ai au mai ele loia pālangi po loia ingia po se loia mai fafo, whawhingo fie. Peila ya tangia mai ai ina, o le vaenga le tau vai ngai le whonga wa. Ai fuafo ila iai le whamani nonga mai ngai sunga King Whaipopo. Wano u whaalongolongo ma le tutoa. Ia, pei o lai tau hash lava le sunga le CEO. Ia, e fo ia sau noanga whapea mai o le whainga malo. Ia. O le name ia ka akia ia King Whaipopo po le ale interpretations o lana tala na whai. Ai walu le mātou nei a me se fo ia ure porukalame ma le tau sa ilinga o se manatu e whaasoa. O fielua, po le antonu le ano fali. O le antonu le ano fali. O le naunga o le uso fo ia King Whaipopo. Le angai mawhainga ke le fo mai. Ai a la kure fo mai e le o langa mai lea. Ioi, e paulane me whai e kou vai meo mai e iku fo ie. E a kili e inga pia kau fe aile. Ui o la ule taunga whaafengo fia, whaamantala ina fo ilele. So, ia King Whaipopo. E ui o le best lawyer lea. Lea wa appoint mai e le whaamasinonga.
e mawhai o na tū mo ia. Ia, ai makua kilo ar sunga ki ngwhai popo. E le akuri ai, i le whautuanga le na au watu. Ia, o te le o mai loa fo ila. Pe o fea atua nei i aile nei mea o le nau e au mai le lo ia mai fafo. Po o fea le vaenga taua. E pei fo i ona tau au mai fo i le sunga ia ki ngwhai popo. O ia. O lea e le o mawhainga nga koe apilia le. O lai mawhainga whai e le sunga ia le mai. Lua. E le o malie lo na loto. I mea ia mga o aile lo ia e whaasai. Tūlanga lea malea. Mana tua fo. O le case lea. O lea ua kioti le uso. Mankuala o lea ua kioti. O le sifo ila vala o le case lea ila utilo tufo. O tangata uma lava leanga peinga ngā lulu e whaakasi ma le sunga ia ki ngwhai popo. O lea ua vai aku wali i pei wakau koe vā me le whonga vā. O tau sa o lau mai tau. Ke ua se e anga oa. Leanga o lena mention mai e le sunga ia ki ngwhai popo ma lele paulu. Ma suafa e pei lena sawe ma le suafa o tamai tailo ia. Le fo ise pei ngā lako kuku whaakasi mai le amatanga. Ia ile tau a mainga mare mamoni ma le fina wina mai o le maulea. Pai se fo i o pili e lua, fo i ema suinga lena ia i o le LTRA, fo i le matura. O le winga la na le tau whētua i nei la utala. O le uwa i a kunga. O le fo i la ua sau ngorsunga ki ngwhai popo o le whainga malo lea e le lei. O le ala ua kaunge furo ma le jano i a tātou. Ia ole auto mo fai fo e reach out pe an offered e yaina I fesili e fia fesili atu I tu antu o le musu o le sunga o fesili I kuaku ole a kongu le mere le o fa malia inga I longa finga ngalo po ole antonu paula I tu ma ale o le vaenga le e walanga tau te agree e kauke agree ma e taritonu Samoa Miro Louis. She is one of the toppest lawyer I Congo Samoa. I agree with that. O le ranking o lo ia ke kele Amerika. Avea ia Amerika ma kuhu wale ma fafonga ma to telo Amerika. Ma se fo yo oi Britania. O le ranking o fainga o lo ia kamaseia. O le lo ia lavanga makua maualunga ma mangu malo ingi meongi major cases fo ilele. VIP cases. Ile kuhu ulea. That's how they rank top lawyer. Ai ro foi la asa ungit case o kamalo le Donald Trump. E kele lo ia as fa saungi le media ma me se foi appointar kamalo mo top lawyers. So longo winga ka ko kisila fia. Ele kele lo ia ele tau ka vale ile to mai ai me ka o top lawyers fo ngali. Le ka ko ka o QC ya le wo KC ka mi ngai matulanga fa pena doctors of lawyers of law. O le sunga lai ta mai ta ia Miro Louis. We label her as such. Kasi le la vea I la wi akikele. So no doubt. O se filifilinga o le langa kangia mai. Ia te au. E pei o laele o si la fia ka ilo yeipo ona o lai tau ona o le saipo le loto le fia sunga king. Alvaenga leo te fia fa soa tua I le side lea. Au tau sila fo ila I le filifili nga I le matanga ruenga o whamsinonga me se la valanga lenga ka ua sunga le sofa sunga pali o le CEO. Lena whaapea mai, na vili atu papali I a te iam whaapea atu. I'm going to give you the best lawyer. Now, in clarifications langa na ofisiri ngere sunga pali pe ona le lava mai ai ile maua talanoanga. O aia inga mata iala lava ale whamsinonga. E approve my law el whamsingo has the power e io ingai se legal aid po se loia fu ile le tongi fua ele malo. Nga approve my whapenga o langa ngā ruenga whai. Whakingo lo, action lo. Lono winga la, ile koe kau vili la ia sunga king whai popo. Pe ona ia sau noa mai ngakere I vili nga vili mai. So it is the fair process. Kau ngaf so kai mai. Ma whapea mai. Ia la vatu. Now,
O le vaenga lea o te wanda. Ma ea se upule nge fia. O le vaenga lea o ke wanda i le kaimiri ngai. Ina ne I mao le sa ia le sunga ia ki fai popo. A nga I le sunga ia pali ia po ai lava le official famsingonga. Ai ngalo ia te ia. O le kupua ngā kia lea sai kuaku o le mainga o le lo ia lea. E le I au maia se fi. Kau mo mai. Lea ngā o ngengi usila. Se whakula ukala. O ngengi usila. E o tire whapeta te whai atu. E kele haisi lo ia private practice, private whungare. Kama whungale ele kau fia o e liko leit. Ia. E kau le fia o ngi liko leit whungale. E fu ilisi mawhau whungale na ngā pi a o le liko leit. E kau le ango kele le. Ai pi o I kama. Ai manatua la le sunga il tama itai lo ia lea. Eo, ele hai ele o le makua lau wia. Fatu tasi na mea na watu wapena. La sau whafonga sa moa ila u. Isi o vai venga le kau veo. Fatu ai te ua maha tele le usu. Ai lilo ai ona manatu. E lilo ia geia. O le kupuanga kia lea lenga kau mawhai e momoli atu. Leanga o lea e ke ngau wa I se kangaka mai fafo. So therefore we're going to give you the equivalent or even better than aliko leid leke ia o fisiri la. A ngau ngei la I se palangi ai o sogu as palangi foko afa ua ngafi. Fakoi fo. Ona o le taimi vave le e ia I le kaimiri ngei. Ai longa e mawhai o na vave ngā fatia le GoFundMe. Langa rekau ke kalangoa le time frame. Se ivanga ngā. O se si hafo I le sao wha I marika mingi mang makua wha makua o se whikupi. E au wha bea bailo, okay, I'm gonna go rescue the brother. Send you 1 million. Iyo. Alu role filfili mai. Ia a whai I le time frame le ngei. I le nei lava time frame le au mai. E kau whenga whikalai. E kau whenga whikalai mwha pia ifo. E whai fo I oro ngau I lei a. Ai mangu I koe wha pia mre whamsingo. Ia ua umar kaimi o mai loa o le a lau lei unga. Can we raise this amount of money, the expectations of money, e mawhai o ngā pei eise QC or KC or a top lawyer. E mauar kaimi whamaka e mauar kaimi. Au ngā uwha pe ngāku. Iyo na ofa penantu pe ole oawia o te tu alalo ole wingal na alfengo la fa so ne fiafi ele o tau ale le pua malafo ai pe on over tu langa maku ai kiinga o fa longo ile live le uso o koe kape koe ki koe aveku koe so I wanted to know more pole a kongu le leute leute o fainga me o te lola e peila o le tangia mai e peisa tau nau po se mo mianga sai le sunga king fai popo e au maisanga top lawyer from overseas I pay ele government or the ministry ai I fainga la fa atura fono lenga mawela so ka inga kui Samoa ele ma fai o nga kupura nga mea ele engi ka yala fa penga ai se vanga nga ko inga kese sia lenga mea le nga lenga nga kango au mai lo Samoa e vatu ia le ko fa fu ideli ia ele ma fai nga kako apinga le levo inga ile mele langa o le sime o le mo it's a personal case ele o se case fu ile le capital case e ko kongu lava yo le aku it's a personal case e kawanga kongi ai o nga yau mea ia na ona vatu fa pena ele o le best ele nga avaku wa ke loe ele langa ele single outinga mai ya fa masingo fa be mai ia lau sunga John Pali I kulo fo ia po o koule le management fa masingonga va ai se top lawyer pe va ai se new lawyer pe va ai ia sunga ya Mario Liu pe va ai ia so le hema se pa wala mea le wo grant lo manga onga e me fai onga kongi na malo lau lawyer e to tonu le tantu tru ku waku rola ia le ile fa to fala inga le wo fa so we e makili ka ngo ma pali fa pe ole menga ngai ku but
si o le tate tau mamate fo ilele e ke kilo kua i le kingo mai o mea. E le i whaakanga avakua. E le i whaakanga avakua ka maloa. Se another lawyer or whatsoever. Nga avakua re pest ila nganga a. Nganga ka ukulafa. Walena e sau no mai. Na avakua re pest. Ia e pangalea. Ole soifuanga le nei. Ai tau tere yo isi tantou update. Ole soifuanga le nei. E sa kala sia mako feife au. Po o lea ma lea le polo fesa o le tangata e tau avatu e fisosoangi a oe. Ai a whaapea ua leai ma se whai kokoa po se wha malama o lo fale o matala. E le ko e sao lava se leo ia oe. Po lea ma lea le sa ili i fea, sa ili i fea, sa ili i lunga, sa ili i lalo o au kafa ma au kafa. A whai awa e whiri o shut down lo tangata mai le toe wha longo lava i se fautuanga. Po o se tuua lalo. Po o lea lava. Ia. O le ngā. O le tūlanga le lai tauna iai. E ili teimi na maa whaasoa ai male. E ili teimi na maa whaasoa ai male. Sungan minister o leo. I nei le siana malanga mua mai lafa. Au iai le vaenga lea. Kusa o le maa whaasoa. O whaasoa ai mei nei o ano whale o cases. E man tō sungan minister o leo. O ia lava foi o lea foi. O le loia, sa fa masingo foi. Fio ngai fa walo. Ai te ila eu fai le ma fa soa. O visiti lo faku. E fa fea o nga kofi nga winga se fa lave po se meleka o se case. E ei se fua fa kau e ke fua inga ile level. E ma fai ai o nga e kilo. Fa mai le tala sunga de loia asiata. Ile mātou ngana whaaloia ale tūla fono. Ile mātou ngana whaale tūla fono. There is only two things in many cases. First, there is a case. Second, there is no case. Pe a e sau e ke kangi mai ma e karosanga mai ai whaataritala noa tulau mata upu mal mele ke ngau e whinga winga. Nga ole lua mea kilo ia le mea ka ole loia. Mua. E uma e lau kala o ka oka se para kalafa. Pa mai. Ka penga mai mea ia. We've got a case to fight. Ioi. Vai ka kou iai. Ka penga mai mea uma ia. Yes, we've got a case to fight. Even with a little portion or little se vaenga rai kikia ai asi de sila le loia. Paua ngā o le rua pasenge o le akawhinga winga i le case a kolea. We've got a case. Ai a avakusi au maka upu. Ai a kilo mai le loia e whapea mai. Uma mea wak whai e le si loia, whai rumar whamasingo. Ai kilo mai e there's no case. Ia paua ngā le mea. Ia vatu lo se tu alalo e tau. Yeah, anyways. Ole tūlanga le nā o to ia. Ia, talo sia ia. Nau fo ina ia vave maua se to manga ole. Ma tau pualanga la o tua patatua. Ole o sau ngoa le whamsino le fionga ia vui. Clarence Nelson. Whether you like it or not, whether maua sau lo ia mai fafo or locally or whatsoever. E ka kaunga o kupea ole so rufuru lua por rufuru valu. Correct me if I'm wrong. It's either a 22nd or the 28th. Le ala lau lor case lau ale unga mal tulanga fa pena ya tasil na vai ngol ata tu matangau ya wa fo ile anga ya tu i le la fo fa ngol le masina le si ni sio vai nga mana ya fo matala mai le matanga ngol leo fo ina e le matanga o leo mai Australia ya ole malo la vale Australia ya se tino i tu pe 2 miliona ina ia fiso swani e fa le ai bea le au nanga ia a manu o le malo tono su tanto no me se foi o le fa malo si ai o le lanto nga luenga va luam so tau au ia male matanga luenga foi o leo mai au se talia fa kai o le ai fai ma a rua kuar kai milionga male halu idunga ia o le tulanga foi o so dinga a wale tanto wa au nanga foi
ia o le malu puipuiga lea o tonu se o tatou tulu moli foʻi le faamalo ma le faafetaitele ia ausitalia mo moli aku ai lau faafetaitele ia te oe le Samoa lea te mafuta mai nei a o loo e papaao i Australia e lē mafai oga ou mo moli saʻo ioe faatulaʻutala e lē mafai oga e lē mafai ona mo moli saʻo i palemia o kou palemia Australia e lē mafai ona tafai saʻo i ai e iai loʻu talitonuga e mafua foʻi ona te lē maanoa le liu o le tatou vaa ai mesi o faaiga malo e lua ma faauoga e mafua ona o le lelei o latou tautua ou kou ie mamalu le atunuu le e papaao i Australia faafetai le tou tautua faafetai foʻi le tou faaeaea tatou totogi lafoga ia saʻoaiga i koʻiga kou kama lelei ma le kou kegi lelei ia o le afuaga lea alai ona amana ia ioe mai se foʻi o tulaga i tonu se o tatou atunuu i Samoa ia momoli le faamalo ma le gaga faafetai faapega foi a Amerika ma isi atunuu ma lava foʻi o loo maua ai na ia asolusu ma le valu faafetai tau pea faafetai le i le faamalinoina mai o le asolusu ma le valu le ua faapafala atu iai o inala o le aso kāua lalaga ia e lē koiai gi pat ma gi if ma gi because le ua manino le saunoaga le fioga ia vui e okurola i le aso lea wera e maua pele maua po le alava le meaga ke finga ngalo ia il sunga king vai pop o le ala wale unga malau KCE ya so tatalo fo ina ia io so ifoka le le anga ko foka ko mana onga ai te ya ba aka ko wo su ele hamio ko e o matua paso ai su ele hamio ko nga o le tu ele na mio ton ai se me tau tu su e o le nofo le lei ma le nofo file mu ia ma ia va ve onga ma ia va ve onga fa ke e se ngei mau ngasu ia ai enjoy life ia ma fai fo ona to te tala no po le lava le tulanga e ai ia to e malanga fo i le uso ia fa fo lona ainga ia po le ale tulanga e tu ia e ka ko fika kalu inga ia ma fai ona vave ona te anei fa tiata ma yo fenga i matato Australia, Amerika, Hawaii, o fia lava le te tautu ai ia fa aftai ati o tau o le si tatou fa aftai tatou tala o to o le tatou au vaenga fo ilo le weightlifting ia ma sika ko pak omi mai lau live o lau like ma lau love fa mole omi mai runga le tatou programa le taimile nei fa mole o te mana o e te tango omi mai e mo moli fa tasi e runga le programa ngi makua fa kele angi fa mangilima makua e mo moli mo tatou heroes tatou heroes na le me la ye ka o heroes so le ole heroes e ke fa ala wilo ai ma Samoa ya ko fa ya me le ye ngofo ai si ko la ko heroes ai ringi me ngafa ya a fai o maua mai ele au si o me mafa manisi o mo le tatou au afeleti o lo fa nga solo i Delhi i le taimile nei i editia mo moli antu o mantou mo ngalo fa ma mantou fa tautai ai ma malo ele tau lauino tau suafa pe sunga tono pelonge pe tolu e nisi record man tu ma o talonga malo tau pulenga Commonwealth o kamai e la laka nga ilunga olimpeka ioi ai fa fetai le sa ili malo fa fetai o la tau pule lea o to te tele o mantou sa paia fa tu ele o mako mimika kuai breaker kamale o tono pelonge records ai vai le mimi ka asiaka yanga wo inkia ioi ai vai lo mimi ka ngi usila la ngai lo la fo yo ma mangi usila ai sa ka miki sa mo break o ko nga hero la ya o lo ka fia hero ya ioi malingi lo imantamo tava ia tu sa ilinga malo ese uma la o tautua ioi ese uma awala o le tatu tautua ma sa ilinga malo hero la kamai iyo wakai le vi le tanga vai o le saolo tonga o le tatou turu iyo ai lo to ye ku mai onga ko ala ve ku mai au se kalia iyo kama ke kele o malo le tau pulenga mo ri fa malo ma nga fa aftai ia ina nei fo i auso ia o le fa nau fo i mai la tou tu fa fine ia i la tou mai se fo i le fa urulunga iyo o le tatou vaenga o sisi o me mafa ko e paua lea o si vaenga lea lava apo maua ia tūlanga
o le ave fu a tātou. O aso ia. O ka alonga ese mai le tātou au laka pia le manu Samoa. O ka alonga ngai e rua. Sa fetong iai, ma felangi iai ala tau pese fo ilele. Walu atu lea fi wan. I pinge Samoa mai ta alonga, a mata mai ta alonga Pasifika, ta alonga o Oceania, ta alonga le atu Europa, i o ta alonga fo i o le fusuanga, o fai peleenga. Ma si o me mafa. O ka alonga nge ye rua, te roe te agree lau tala nei, ese mai tātou laka pi manis, o le pea lua lava lea. Sa kele lava ina tau whao ma maua mauki ngoi ka kou pingi. Fai peleenga, po fusuanga, marka kou sisi o me mafa. Ia o mele wai, ua kaule inga ko o fai pele, ua kele le au fusu makeki, ua tele le au malo vale i fusuanga le makeki. Ioi. Ua tele tamaiti malo vale wo i fusu solo ia onga. A leo wale koe kuku, wale koe kaangi fua ia tātou fai peleenga. Ai paule mea la ua ka. Nga o le ka aio, o le kele o ofu e madingi eiro i maka o ngai mākua, e koe kau o le falea onga. E toi o le toa tutuli o nai mātua. Iyo e wha amalie ulu a onga ma pūrenga o a onga. Karu la kama lea waru fusu fo ima. Iyo e masasai le tō nginga to ulu wha mau le ofu. Aina pa wale o le tupe le whinga kau paro mai e wha akau e se kōngi. Iyo. Ia le na. E na ona watu wha pēnā, wha atata la fonga. Ai toi tau ma whai mai tātou heroes i o tātou whai peleenga. Iyo, me se fo ila tau wha o ngā te tau li tātou malosi. Ia, ma le so o lava fo i se tau tua po o se a wheleti po o whalanga mai o tau tuai. Ia, o le isi tātou tu nātu le se o posta le lunga. Ia, mo tātou uma Samoa. Ia, te mana o fo i tau te like, ma tau vote. Ia, isi yalo Samoa, le sunga Josh Tyrell. Awa fo ila na campaign le tūlanga fo ile o le manumalo ina o le award o i whalani ta abelo sanga fo o loo iai. Sunga ya Josh Tyrell le sa ta alo li tanto manu Samoa ngata te tofito misi fo lau tele. Ia o le lau filifilia mai ia i vaenga fo ile lo whailonga the best number 5. To sisi la mai ilunga. Ia o le alo le fionga ya le sa a pulu. Ia malfalitua ya Mita Tyrell. Ia ila loi Hamilton le fo nei New Zealand. Ia a ese sila mai o ai se ina tunga ia te oile le post le ama tulanga alu o mile link le na te votai. Ia ile kili anga lu kangwa ke votai le o se link e heka i se sau page ele le o fa maoni antu. A ve la lango fo le nano le tru. Fa kai ngale ai filo ia mastama tonga nai. Ia ile voting a fo. O se na te baua le fa ilonga le awa fo tamata alo. Ave fu aya wa ve manga ia. Walanga a malo kama lea ia wodia me se fo lai tu falani. Ia wa tele ni ava noa e ono au watu wai tamata alo matama whanau o le tātu waturu e maua kon karate i tutonu o farani. Kama kupea ia. Ai wao ngālau vote o le a maua ia la whailonga. Mahaloa ia ai le laka pia Samoa i tutonu o la tunu te tele. Ia a kongo e le lope uma e ngai malo i le awards. Ai whanga ngau mai e ngisi or kako au mai Samoa. O le a auto wa atu e maua ini ala tu kon karate e tunu fafu. Ia, mana ini si nao tūlanga fo le divanga o le fiafi tātou proklame. Mori wha malo, mana ngang wha te tele. Ia, e fo le talitonunga. Ia, o lea ua tātou iai le whai unga fo i o le tautua ma le proklame le divanga o le fiafi. Wha te tele Samoa, e lau sangi wha. Manua o le divanga o le fiafi me se fo. Ia, o le proklame. O le a tātou tataria la le aso ataiao, ia, se whapoponga mai Samoa, wha marunu atu. Ona ua o le maa whaatalitalonoanga ma le sunga le minista o ngā luenga, fionga ia, po le tofa ia olofiti, a fua vai. Ona onisi o fuafuanga le maalofia, ia, ai whaatili le aso ataiao, le anga o le fuisa whaatulanga mai ila o minista whaatalonoa le aso ataiao. Ia, o aia le o le ao kousi le sila mai a vatu le whaalawi loa. Le aso ataiao, ia o le nāla wafo. Talo fai le sunga le whawhengai nga ia Pastor Ioane tamari i le bua. Ntovi le musu ia ma sulita ma le tōtele o tōlungo le tātou proklame ia o nisi o lo tō meli wha malo mai. O nisi fo ni wha fisili ia wale mwhai o na whai tauina le tele o tātou ko meni ma tūlanga uma.
mai se fo yo le to telo ila to lo fa so mai ia o le nai available la verunga ia fai fo o le ke fa so mai o lo fio no vale ia ma lo si oi kai ia ia tate fia ile tua tate o la mata u fo ile tua tate le o mana sa o ka miki ma ka ke o ko fia ru fo o le fa pui le ai tate le fa pui ai fa manu ia le tua i lo nganga pe ano fa to fo imaro tau to apo umaya ile tanto por kalamele nei o le Tautai A'e fa mole a fa pe se vai nga ke e ai matulanga fo itato fa so ma mata up fa ilo pe lo fina ngalo ile tulanga la walunga le tato ngana dai o ke ya ka ko le se ba fa le tonu ai na ona o toe ta la lango ile le vanga o le fiafi a fa pe fo o mai so fa manuia matulanga fa tai tele to fa manuia ma to fa malo le tato por klame e ma fu ai ona Tautai A'e ile va ya ile fiafi ma le fiafi ai a fa pe fo ile le ye ni va nga ke fa le fiafi ai ona o mata up fa so ina matulanga ia fa mole a we te lo vale ia ma fa o ngata to o po ma so a fo ile but so far about tango uto e mata mo ofisili au fa nga ruenga iniso ila to la to komen ia so far o so longa le lava mo mole fo ila la fa tai mar fa malo fa tai te ile ke ko mengi fa ta mali o fo ile te fo ile te e matulanga flanga you are entitled to your opinion ai fa tai la fa ta mali e a fu ai ona e fa so le ma e fa so fu ile o le tato wa prokalame me se fo e mana ia fo e to ya fu ai tai o so fo moli fa malo ni si o malava fo i wale ta o to so fa ne vanga la fa malo lu fa no no to telefo o tato ya o le si aso wala ku lo ngo o le si fo yaso ya ave le va no e fa la tu le ngo res ye e me vele langa oi ya e fa felix tangata e o yo le ia langa le yo le tu ia o te uruka fo program le vanga le fi ai se ngana o papa i lo fa fonga Samoa e to fa foi mai la foi fonga va tele matua le tu ul tato maftanga matua tu ya te o Samoa le titi faita mai malu foi asiata ia ma se vai ngale le vanga o le fiafi ai se le lei ia fai mo tanto io talo fa ya onga ya sa lo te sale io o mai ya fa ya onga mai o ko si au le o peseng ya le na ta sile nei fa ya onga o le si taimi pe ta te tiro atu po le mea va ai mai o matua ino yanta ita i lo taula vale ya po le mea tiro mai fa pe mai ya walaki alo pokoro waka mai a o rawa mio Taurungan program le va ngara fiafi ro fa tele mo o to uma se ta fa le pio vori ko ma te tua a la Blue TV soifua mai manuia